snimati, ja sam tamo htio moju prodiku izvaliti kompletnu. Aha. I to ne bi bilo Krenuo dobro. sam, ajde. To mora proći pod kamerama. Da. Reci. Ajde. Eugen. Šta je počeo snimat? Da. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dame i gospodo. Danas radimo jedan mali podcast jer nam fali pol ljudi. Neki nam danas fale pa ćemo napraviti jedan kratki od nekih pol sata. Sljedeći put za kojih tjedan, dva ćemo imati seasonal preview jesenske sezone 2015. A do tada će vas ovo morat zadovoljiti. Aj Kuki, koje su nam teme danas? Pa Tako znači, profesionalno. Naruto je završio, koji bi bio novi Big 3. Idemo s tim započeti. A kasnije ćemo još pričati o entertainment vs quality i nešto o lolima. Tu ćeš se ti proslaviti, Eugen. Ko će prvi, ajde? Mogu ja? Znači, možeš. Evo recimo, pošto je sad, ajmo reći, Naruto je završio, Bleach ne pratim ga previše, pratio sam ga, mislim da kasnije negdje 20 chaptera, i koliko znam i koliko čujem, nije nešto pretežito dobar. Možete me ispraviti? Bleach. Da. Slažem se s tobom. Okay. Shit. A One Piece isto čujemo od ljudi da je se odugovlači jako. Da, ali dobar je i dalje. To Dobar. je bitno. Stvar je u tome što sam, ja sam stao sa One Pieceom kod 600. epizode. Anime odugovlače zato što catch-upaju se sa mangom i sad naprave jedan chapter po jednoj epizodi, a inače su znali čak po 2 chaptera u jednoj epizodi, tako da sad odugovlači jako sa animeom. Pa to je zapravo full malo chaptera po epizodi ako gledaš da je to tjedna manga. Da, baš zato. I sad će u mangi je krenuo novi ark, završio je Dressrosa ark i kreće upravo novi i sad vjerujem da će oni malo ubrzat zato da bi onda između ta dva arka stavili kratki filler. Eto, to mi se isto sviđa, kod One Piece stavljaju male fillere, maksimalno 6 epizoda bude filler između dva arka. Sad sam me podsjetio, Bleach je imao 45% je bio film. Da, čovječe, ima Dva najveća arka u anime je bio film. onaj filler sa vampirima. Da. Bože, To je nešto najgore ikad. ja kad sam gledao, to je onak... Ja sam umirao. Iste godine sam pogledao i One Piece i Naruto i tad mi još nisu smetali filleri. A kad sam počeo gledat Bleach i poslije Soul Society arka, došli ti vampiri, ja sam popio. Trebao si tad prestat. Meni žao da ja tad nisam prestao. Ja sam ga onak, dropao sam ga na kojih 2 filma. Ja sam pogledao na silu, samo zato što sam čekao, znao sam da je sljedeći ark onaj sa Aizenom, a to me zanimalo što će biti. Najžešća stvar je bila kad je bio taj, kako već, Wake Mundo ark. Da. I taman ovaj dođe do Olkiore, ja stoji prek njega, Orihime na podu, gledaju se onako opako, ja vidiš, sad ćemo se malo odmaknuti od ove priče, vrijeme je da ispričamo nešto drugo, i vidiš 200 i nešto epizoda fillera o nekom totalnom alternativnom svijetu. Šta? Ja sam se htio ubiti. Ja sam skipao po 10 epizoda odjednom da vidim kad će to smeće završiti i 200. A pazi, Naruto je napravio još bolju stvar. Imaš, znači, zadnji ark je trenutno u anime u Narutu i dođe napokon. Madara je dobio Rinnegan. Zadnji fight kreće, 20 epizoda fillera. Usred fajta. Ja se sjećam. Pa ovo je taman fight započinjao mislim. Tako volim, tako. Ali usred final fighta, dobro, nije baš final fight, ali ajmo reći usred... Final countdown. Nego, šta bi bio novi Big 3? Da, pa kako ćemo, ako gledamo po prodajama, ček samo da izbacimo ona brzaka, prodaje manga. Idi na For Neverworld, on ti prati takve stvari. Da, ali neću valjda sad video slušati. Pa gledaj onak, ja znam. Gluposti pričam, ajde. Ok, nastavi. Pazi, evo ga tu, izbacio sam. Evo, kako stvari stoje, definitivno... Pa bože dragi, ovo nisam očekivao. Trenutačno najprodavanija stvar trenutačno je Seven Deadly Sins. Šta je
basic, da ne može biti je više ono- basic i ono dropao sam nakon 5 epizoda, dosadno za polud. Ja sam Nešto očekivao. na Daisy. Ja sam čuo da je odličan. Da, ja sam isto čuo da je odličan. I Ja čak sam čuo da je dobar, ali ja sam ga bio gledao i mi je bio smeć. Ja nisam gledao, ali sam vidio neki fight slučajno na YouTubeu. I onak pošteno mi se činio fight u tom animeu. Onda sljedeća, Malo je onak čudno, jer u tom fightu neki lik može onak ukrast moć od svog protivnika. I on je ukrao onak 10 puta snagu tom jednom liku i ovaj ga je svejedno pobjedio. a budalizam ono daj. A čuj. Žešći budalizam. Ono bio Ako sam... znam, možemo onak krenuti na drugo. Što se tiče isto prodaja, koliko znam, Magi je isto vjerojatno se jako dobro prodaje. Magije u kurcu. Da, Magi je isto u kurcu. Magije 17. Magije uopće ne spominješ. Aha, Ne, Za djec- manga nije dobro. mislim manga... Dobro je, ja sam krenuo čitati i onda je bilo ne znam, 50 neš chaptera o ovom, liku koji je sve započeo, on starome od ovog Aladina i ono, ne znam, nekako mi se nije više dalo. Ja sam samo dropao, mislim na on hold mi je trenutačno. Valjda ću ja pročitati. Ja sam došao do kojeg 220 i nekog. Tada kad sam ja pratio bio dosta popularan. Čak je bio onak skoro popularan kao Attack on Titan. Ali krenuo neki žešći infodump. Objašnjavali su doslovno vidiš više teksta nego što imaš slike. Onak, Da, to sam čuo da je bilo, da je usporilo neko vrijeme i onda je... Sjećate se možda ako ste pratili kada se u Naruto Shippudenu borio Madara ili kak se zove onaj brat od Saskija? Itachi, da. Itachi se borio protiv ovog s naočalama kad je postao onako Kabuto. Da. I onda ga je stavio u neki vrag i onda je objašnjavao. Shit taste. Napravio mu neku stvar da je morao objašnjavati pomoću strelica kako to funkcionira. Što najbolje, to je tako loše bilo objašnjeno, da je onak meni trebalo neko vrijeme da to onak repeatam na videu da skužim. Ja nisam mogao vjerovati da takve stvari, da su došli do toga da ti mora strelicama objašnjavati šta mu on taj lik napravio. Ali svejedno, to opet nema logike to što on njemu napravio. On objašnjava neku logiku iza toga, ali to sve pada u vodu. A da, ili recimo, što je najbolje, znaš kada ćeš se dugo zadržati na nekom otoku u One Piece-u? Kad naprave onu mapu. Čim vidiš mapu na početku epizode u One Piece-u, znaš da će se tamo zadržati barem 100 epizoda. Da. Ono gdje su koji memberi strojnici. Recimo onak, ja kad sam... to mi noćne more, to mi ono traume vraća od onog šugavog zombi arka. A gle, ali svi, poslije zombi arka kreće sve najbolje. Pa daj, ne trebaš mi to svaki put govorit, ono, ajde, bolje da će se jedan dan natjerati ići dalje, ali jebote, to je bilo dosadno za poluditi. Dobro, ajmo dalje. Sljedeći po prodaji, ako zanemarimo One Piece, je Assassination Classroom. Assassination Classroom? Ok, to Rok prati, ja ne pratim. Ja sam pogledao 17 epizode i onda nisam dovršio. Ja sam up to date s mangom i ono, anime covera, anime je dobar, anime je stvarno dobar. Ali anime ništa ne kavera. Kad krene nakon anime, a ovo što će sad druga sezona pokriti, Bože dragi, ono, kako eskalira, sve ide u kurac, ono, savršeno, perfektno. Sad je malo usporilo Zericu zadnjih par chaptera, ali mislim, super je. Dobro, o čemu se radi u tome? Čuo sam da nešto kao ubijaju tog. A to ti je... Ma, dobiti oni profesora, a profesor ti je Kolignja, žutavi. Da, to je jedino što sam primijetio da isto neobično. On ti je... Hentai reference. Loli. Ne želi znati koliko ima dužina, ne mogu to, traume. Uglavnom, on im postane učitelj, njihova je jedna misija da ga ube. Jer on je prebrz i prejak da bilo što drugo ga ubi. Prebrz i prežestok. Glavno da ga bilo što drugo ubi i onda je rekao da će podučavati taj razred da jedni koga imaju pravo ubiti, dok je miran u tom razredu, su ko njegovi učenici, tako nešto.
I onda od njih krenu trenirati da ga ube i ono, zajebancija kompletna. Ali on ti je zapravo kao želi uništiti svijet u roku godinu dana i onda njih on uči da oni njega ubiju, jer kao daje im jedinu šansu, to im je jedna šansa da se spasi, to je da spasi svijet. A on ti kao njih uči, baš te likove određene, samo zato što je dao obećanje navodno nekome. Sad nisam do tad gledao, ali koliko sam ja vidio neko ženi je dao, da, nije u animeu, ali ima nekakav spoiler o nekoj ženi ili nešto je obećao. A on je isto čovjek, šta ne? A gledaj, ne želim ti spoilat baš, ali ono, reći jednu stvar, objašnjenje za njegove moći, makar je ono dobro napravljeno, interesantno i sve to, nema apsolutno smisla. Ako malo razmisliš je glupo ko kurac, interesantno je, dobro su napisani ti chapteri gdje je flashback, ali je glupo, mislim ono, ok, ovo je mali spoiler, ali jebeš, ono da ljudi krenu proizvoditi antimeter. Spoiler alert na videu. Dobro, daj, spoiler alert, jebite se ono. Uglavnom, ako ljudi krenu proizvoditi antimeter, tako da modificiraju ljudske ćelije, da one idu u prirodnom krugu svome stvaranja i umiranja, stvaraju antimeter u ljudskom tijelu. To je jebno retardirano. Zvuči kao Naruto objašnjenje nečeg. Da, to je fucking glupo. I onda da ispadne da kad stvorenje koje na taj način proizvodi antimeter umre, kad njegove stanice dođu do prirodnog kraja, kabum. Ono mislim, ajde, lijepo si ti to objasnio, ono, evo. Ja mislim da to više ko onaj tipa Bleach, onak napravi prejako stvorenje i sad, fuck, šta ću sad, kak je on uopće nastao tak jak. Kako ću ga srediti? Sve sam isplanirao, sve je tako malo biti. Isplanirao sam tvoje rođenje. Sve sam isplanirao. Isplanirao sam da se ujutro zakasnio na put. Znači, koji bi onda bili top Big 3 sad? I Attack on Titan. Znači, Attack on Titan, Assassination Classroom i Seven Deadly Sins. Ali to je ako gledamo ono baš po prodajama. Imaš to i One Piece. One Piece ne možeš izbaciti. A dobro, da istina. Da, ali One Piece ovo je staro, pa ovo za novo. Okay. Gledamo. Ali mislim, to ako gledamo sad po prodajama. Ali ako ćemo baš gledati koji su shouneni najprodovaniji, baš ono battle shouneni, da, ja bih onda su to Seven Deadly Sins, Attack on Titan i ne znam ono, ne znam šta još odavde. Ako ćeš sad gledat kao Big 3 poput onih, ajmo reći, feature length shonena, tih dugačkih shonena, i ako imamo tu Naruto, Bleach i One Piece, pošto je Naruto završio, ja iskreno Bleach uopće ne bi dao mjesto u Big 3, ali dobro, pošto je, da. 6 godina. Pošto je, čisto zato što je, ako je Naruto izbačen od ovih dugačkih shonena, ja bi tu bacio eventualno HXH, ali ne znam zašto uopće HXH nije. Dobro, možda zašto je nedovršen i to, ali ako ne HXH... Zašto ima toliko hejtusa i ono stari, on je dosta ali ako ne HXH, onda bi stavio Fairy Tail, jer uopće nije loš. Malo je ubrzan jako, sad jedan put onak sam je poslije Timeskip pa je nevjerojatno ubrzano, ali fore, sviđa mi se villain, to mi je onak, meni je dosta bitan villain u animima. Meni je recimo Fairy Tail, kad sam počeo gledati Fairy Tail prije recimo, poslije Naruta i Bleacha, odlično mi je bilo što je puno brži tempo radnje nego One Piece. Da. Doslovno, arkovi su jedno 5 puta kraći. To je nešto dobro za pogled poslije One Piece-a, to sam ja i napravio. Kad sam završio One Piece, ja sam pogledao Fairy Tail. To mi je bilo onak puno osvježenje, stvarno. Jer u One Piece, onak kad gledaš One Piece, onak doslovno više ne vidiš razlike između jedne i druge epizode. Sve postaje onak jedan drugi maraton. Da, ali kad bi sad neko morao preporučiti Naruto ili Fairy Tail, ja bi preporučio rađe Fairy Tail, jer nema ni blizu toliko filera kao Naruto. Naruto je 60% filler anime i sejvo bi i vremena, a isti tip je praktički, ide onak sve linearno i glavni lik postaje skoro istom brzinom jači. Ja bi preporučio Hunter x Hunter i normalne priče. To ne govorim u pozitivnom smislu, to govorim u ekstremno negativnom smislu. Meni je Fairy Tail bio zabavno, ono,
zabavni anime kad isključiš mozak, ali ono žešće ga isključiš, ono da si Isto. kobasica. Do onog arka s otokom, to je bilo ono vrh, Da, to je super, bio vrh. super. To ono sa I Erzom. onda sam još jedan ili dva arka nakon toga pogledao i onda sam se htio pucat koliko je dosadno postao. Čekaj, koji ark? Onaj sa Erzom ili onaj kad su na onom otoku gdje je onaj njihov neki S-rank? Hram to. Kad se Zecu Da. prvi put, Zecu, gle mene, Zecu. Ja kombiniram Zerefa i Nacua, kad se Zeref prvi put pojavi. Da. I sad sam vidio ove skenove ovog. Nešto je bilo mi iskočilo, ne znam kako, prije par tjedan, novi chapter Fairy Tail. I ono, Zeref je krenuo pulat i ono... Spoiler alert. Dobro, spoiler alert, bla bla bla, ako vas briga uopće, ne bi trebalo biti, sranje je, smeće. Dobro. Uglavnom, Zeref je krenuo pulat i ono iste trikove ko Aizen, ono. A znaš ko je Zeref zapravo? Pa znam. Nemoj Mislim, spojlat, ja nisam. krenuo je pulati isto shit ko jebeni Aizen. Aizen je isplanirao ono Ichigov cijeli život. Ovo je još bolje. Ovo je Pa jebeno gledaj, stvorio ovaj je- Nacua. ovaj Ovaj je nije trebao šut- planirati njegovo rješenje, ovo ga je spojlamo stvorio. Domagoju, spojlamo Nemoj, Domagoju. nemojte Jebeš, spojlat. daj, ne isplati se gledati. Ne, ja mu ne želim spojlat. Zato što, Vaš šator. gle, dobro je, barem je bolje. Još stvar koju sam čuo. Barem Kao- je bolje, od početka se stiko toga, znači držao se toga od početka, zato što smo uvijek znali da Natsu ima nekakvu povezanost sa Zerefom i napokon smo otkrili i to u dosta dobrom smislu. Dobro je povezano, to ne možeš reći, nije ko Bleach. A nije, ali ono, Čekaj samo, glupo je. dobro. Jel pričamo sad o materijalu iz mange ili materijalu Iz manga, koji je adaptiran? Iz mange. iz manga, Ok, najnoviji. dobro. Ja sam gledam da li sam možda zaboravio, jer ja sam onak trebam i negdje, ja sam 20 chaptera negdje kasnim sa Fairy Tailom. Možda znam. Pročitaj onak 10 barem, uglavnom sam da otkriješ ko je Zeref. Dobro, A mislim, ono, jebote, ono, još, ono, introducaju jebene nekakve bogove, ono, fully hype, super, sve ono, fully jaki, ogromni ark će biti, ogromne borbe. Vidiš Natsu one shot, ono, ma mislim, ono, koji kurac, Šta? ono, power of friendship, ja ono, želim se ubiti kad takve stvari gledam. To sam Može nešto pričam, onak, jedan, ajmo reći prijedlog. Koji bi od velikih shonena predložili nekom da gleda? Bleach do ova 50 tri koja već sad, koji su sad. Od velikih, recimo možeš uvrstiti Hunter x Hunter i Hitman Reborn, koliko ja... Onda lagano, onda Hunter x Hunter je ono gotova priča. Da, definitivno. Da, Hunter x Hunter bi prvo Ili predložio. Hitman Reborn. Hitman Reborn mi je Hitman ono... Reborn je meni dobar, ali svima smetaju prvih 20 epizoda. Ja sam čuo da ljudima da je Ja to sam i skipao, nisam mogao. Prvih 20 epizoda 30. sam ja pogledao na silu. To mi je bila najveća sila koju sam koristio ikad. Postane full interesantno, ono setting je full dobar. Da, ono, baš mislim, to mi meni se je sviđa. full interesantan to sa mafijom. Ono, rijetko ko to radi, ono. Ali baš I pogotovo na interesantno ovakav način. napravljeno. I sviđa mi se, onak malo je djetinja s anime, ali sviđa mi se. I Final Fora, Fight, a Final fora Fight mi je fightova, predobar. Da. Ima fora fightova i sve to, a samo, ono, art style je dosta zastario. Da, to je istina. A Final Fight mi se baš sviđa i glavni villain. To jest imao još veći villain u mangi, ali svejedno mi se sviđa kako su Da, to sam završili čuo anime. da Demon Spade neš krene. Da, Demon kasnije. Spade ti onako uzme moć od svih likova, Ja pokrade im sam moć. Hunter. To jest ne Hunter, nego taj Hitman. Je, manga je završila. A anime nikad neće biti adaptiran do Ne, kraja. nikad, da. S tim da A zadnji predlažem- ark, ali ono, manji ark nego, koliko sam ja čuo nije toliko kako da objasnim, ono, sve što je build upano u cijeloj mangi je završilo u arku prije, Da. u tom, kad su Aha. u budućnosti, taj veliki fight. I onda je ovo ko neki mali bonus ark. Da, kao Bonus sve ark zato završeno. što su oni bili u budućnosti napravili nešto što je uzrokovalo nešto u prošlosti da se promijeni. I zbog toga što se nešto u prošlosti promijenilo, uzrokovalo je drugačiju budućnost od one u kojoj su oni bili. I sad ti pokazuju zapravo dva puta budućnosti. Jedan su praktički riješili, sad šta će se desiti u novoj budućnosti koju su stvorili. To je Mhm. zapravo taj zadnji ark i to zadnji villain kao Demon Spade. Dobro. Recimo, osim Hunter x Huntera, ja bi, možda zvuči čudno, ali ja bi preporučio One Piece.
Pa bi. Mogu reći za razloga. Zato Reci, što, zato što za razliku od Naruta i Bleacha, a pogotovo možda i čak i Fairy Taila, ne veze što je dobro ili loše. Zbog settinga koji je jako različit, ostane ti u sjećanju. To ne možeš reći. Stvarno ti ostane u sjećanju i sjetiš se svega od likova i Da, samo zbog toga bi rekao da ima puno veću vrijednost od nekog Naruta koji je onak Naruto je- 90% sam zaboravio. Apsolutno 90%. Da, to je istina. Ono, zato što ima baš takvu ono jedinstvenu priču i povezanu, zato baš Hoćete sjetiš se čut- toga. Hoćete čuti zaš ja mislim da je to Ali tako. ljudi onak neće sam zbog toga što je dugačak. Način na koji One Piece razvija radnju ostavlja to zato što je povezuje jedno sa drugim i povremeno onak foreshadowa stvari. Tako da recimo onak nešto što se dogodilo Da, 300 epizoda prije će se dogoditi kasnije. Isto šta je ono, Luffy je stari. Foreshadow, a to bi bilo fora, foreshadow je chapter, a jel pratiš ti One Piece da ti ne spoilam? Ja ne pratim. Mislim da sam 50-60 epizoda, kamoli i mange. A Kasno. dobra, nije ni onda, boli me briga, neš ni skućiti o čem pričam. Uglavnom imaš te girove koje Luffy koristi, ajmo reći, to tako nazva, nije to nikakav gear, ali njegove tehnike koje Gear ga second. pojačavaju. Ima Uzem. gear second, gear third i sad gear fourth je najnoviji, izišao prije par prije nekih 8 chaptera. I isti taj broj tog chaptera koji je izišao sad taj gear, kad se preokrene taj broj, znači bio je, ajmo reći, 784. Kad odeš na chapter 487, spoilen ti je taj gear zapravo. Prikazan je da će Luffy biti u tom gearu. Jer je Luffy slučajno bio u nekoj transformaciji koja se desila u tom chapteru, 487. I zapravo je po toj transformaciji Luffy dobio ideju da napravi gear fort. I napravio gear fort da izgleda kao ta transformacija u tom. Pa onak foreshadow je 400 chaptera unazad gear fort, onak kako će izgledat. Da. To mi se sviđa. Da, to je isto super. Mislim, vjerojatno i. Što se tiče isto što su onog od Luffy-a starog, kak se zove on, Dragon. Dragon, da. Njega su isto foreshadowali kad je spasio Luffy-a još tamo prije nego što je ošao. Aha, da, ono kad je u Lockdownu bio. Da, to je isto meni bilo super što ste objasnili takve stvari. Što znači to onak, odaje taj Oda, koji je kreator manga, odaje do znanja da doslovno daje do znanja da žele održati kontinuitet serije, ne recimo ko Kubo koji izmišlja sve onak što mu padne na pamet. Da. To je, ne znam, kad ja pišem Da sastavak. serija ima određenog smisla u svom svijetu. Ajde, može sad neko drugi, ja sam... Da, šta si rekao, Eugen? Pa da ovaj tu creator Bleacha ono piše mangu kako ja pišem sastavak, krenem jedno i onda se sjetim, evo bi moglo biti bolje. I on krenem pisati, ja skužim, ček početak mi nema smisla, koji ja kurac radim. A samo što on to ne skuži, on samo na rola s tim, jebe se njemu. Počeo ovako, završio ovako, u sredini je bilo ovo, jebote, Aizen je izmislio sve i onda je ovaj drugi sve izmislio, onda je Aizen, on se opet sve izmislio, onda jebe sve ide u kurac. Za kurac. Ok, sad druga tema. Da, entertainment versus quality. Ja moram o tom pričati. Sam recite šta vi mislite o tome. Mislim, već su ljudi poprilično napisali u podcastu, u ovoj grupi. Tako, sve što napišem bit će rehash toga. Gle, koliko ja vidim u toj grupi ljudima ima ljudi koji vole entertainment, ajmo reći Eugen, i ima ljudi koji vole quality, to su ljudi tipa Rock, i sad tu, kad se oni klešaju, tu se desi Pa, to nije... da jedan od njih zaključeno ima shit taste. Entertainment čisto. Ne, to je tako mislim, gle, ovako slušaj, meni nije baš entertainment, nego ajmo ovako reći. Ne znam, ako je anime, uživam u njemu, mislim, zabavan mi je bio mi je interesantan, sviđa mi se, niš posebno, u redu, super, lagano, nadprosječno. Po meni, po mom osobnom mišljenju, ajmo reći Tokyo Ghoul prva sezona. Ja sam kroz anime ušao u mangu, ja sam krenuo
kao pogledat prvu sezonu, sve je super bilo, u redu sviđalo mi se dovoljno da počnem čitat i onda se skužio koliko je manga bolja. I to ono ne znam, ko da jedeš tortu u, ne znam, ono, jeftinom, ne jeftinom, ono, prosječnom restoranu, ono fina je torta, ono, možda šlag ima malo okus po papiru, možda malo previše šećera ili ono Jesi ti gul onako da mekana ili to. I onda otiđeš u neki skupi restoran i onda pojedeš neku full ono dobru tortu. Više ti nikad ova neće biti jednako dobra. Tako kad jednom vidiš koliko zaseru nešto, koliko god to ono možda, ako nisi čitao mangu, izgleda dobro, kad ideš ponovo gledati, skužiš koliko je to u kurcu, ti više nikad neće biti dobro. Eto. Kako si samo elokventan, Eugene. Da da baš. Ali to si sad dobro rekao. Primjerice Naruto. Onak kad sam ga pogledao, onak bio sam, mislim to mi je bio jedan od prvih animea, pa sam bio onak velik fanboy Naruta. I onda kad sam pogledao, ajmo reći, 30 još animea, shvatio sam koliko je to shit onak. Mislim, nije praktički shit, ali s obzirom kakvih drugih animea ima, onda je shit. Zato ljudima uvijek kad pitaju šta treba gledati, im uvijek kažeš da dvije stvari koje prve idu pogledati je Code Geass i Full Metal Alchemist. Da što će im sve ostalo izgledati ko sranje nakon toga. To je loše, da. Neću nikad se na sranje navući. Tako. Kad pogledaj, pa se neće na Sao navući ili ono ne znam na Naruto neki kurac. Ako krenu s nečim kvalitetnim. Sao je zakon. Šta? Sao je zakon, nemoj tako. Sad bi Korda bi rekao, ja se slažem. Rok bi se sam nasmio, onak, pogledao. Šta su ovi plebovi, uopće se svađaju. Su ovi plebovi, neka gledaju Code Geass i šta. Patrik bi izišao iz škola. Juraj ne znam, on bi onak šutio i gledao nešto na Facebooku i onda kad bi čuo o čem vi pričate. Onda bi nešto nabacio i onda bi mu internet krepao jer bi mu se, ne znam, Patriku bi se pas na router postrao i ono, ispao bi iz kola. Rok bi samo gledao, ono, samo se smješka, ono, šta ovi plebovi se svađaju o nečemu što se uopće ne treba pričati jer je shit. A to bi vjerojatno ne razmišljao. Da. Ok, ja sad bi trebao dati svoje mišljenje o svemu tome. I? Šta ti kažeš, entertainment ili quality? To sve ovisi o tome na koji način ti gledaš da se zabaviš na nešto. Možete se ti zabaviti na način, ajmo gledat Love Hinu, ili, znate šta je Love Hina? Love Hina? Love Hina je Nise koji samo 10 godina prije, eto. Aha. Eto. Možeš gledat što je biti super zabavno, a možeš gledat šta ja znam Evangelion i pratiti i biti ti opet odlično ako misliš da je to tebi zabava. To znači, možeš isključiti sebi mozak i uživati na taj način, a možeš recimo pratiti karakterizaciju likova, razne režiserska rješenja kroz epizode i na taj način uživati. To je recimo što ja općenito dosta volim, ali ne bi osuđivao nikoga ako recimo voli čitati Prison School ili takve stvari i reći da je to odlično. Ja bi u ovoj temi ostao neutralan. Zato što ću volim... Ne. Nego zato što volim anime koji, ajmo reći, meni daje entertainment, da se meni anime sviđa, to mi je prvenstveno bitno. I onda ako je dobar quality anime isto, to mi je onda super. Ali ako mi onak sviđa mi se anime, ali je quality toliko loš, da je loš jednostavno, da ću mu onda prosječnu ocjenu, iako mi se sviđa, loše je obavljen jednostavno. A kad je nešto dobro obavljeno, a ima onak loš entertainment, to je onak po meni waste para. Onak sam ultra dobro si napravio onak quality i dobro si obavio anime, ali nema nikakav entertainment. To ti je primjer God Eater ovu sezonu. Meni je Meni je Artcell osobno oduran i uopće mi se ne sviđa, ali svi hvale Artcell zato što je
Ufotable-a i ono, mora biti. Ufotable zapravo uopće nema neku animaciju. Oni ti imaju animaciju tako da ti bace bilo koji shader na planeti da izgleda lijepo super, a animacija kao base animacija pokreti je dosta jednostavna kad pauziraš. Uopće nije neka detaljna, ali stave... Da. Ali stave svaki... Mi svi su se navukli na to. Pa pogledaj, No. recimo, jesi gledao Karana Kyokai? Da, ne, to djelomično. Sjećam se pogledao- nekih pedera. Dobra. Jesi vidio animaciju? Da, Mislim. lepo Ona je. zapravo sama po sebi, ako reći iz neke tehničke strane, uopće nije nešto dobra. Samo je jako lijepo zamaskiran svim shaderima. I jako je Dobro. odlično. Sad slušaj, da nastavimo s God Eaterom. To je sad full onako nabrijan anime, onako full je bio hypan, zato što i Ufotable radi i ono, animacija će biti fenomenalna i oni uvijek o igricu znaju dobro adaptirat, makar se s tim ne slažem jer Fate ne podnosim, ni pod razno. A Fate, tu se slažem. Fate, misliš Fate mislim, serijal? Dobro, originalni općenito. Fate je meni Fate- koma. Fate Zero mi je ovaj- dobar, ali ovo ostalo mi je bez Meni je originalni Fate, prvi Fate Stay Night. koji nije Ufotable radio mi je koma, to mi je stvarno odurno. A tu, kako se ovaj drugi zove? Fate Zero, Fate Stay Night. Zero, to mi je dobro. Fate Zero mi je dobar, ali ostali Meni je su mi dobar, bez veze. ali mi je overhypan gadno. Nije mi baš tako nešto posebno, Da, da ću nije. sad reći da je ono. Anime je dobro osmišljen, ima jako dobre onak, sve je jako dobro osmišljeno, jednostavno dobar seinen, to je seinen, jel da? Ne bi rekao, A ajde. Ne dobro, znam, ali na ali nekom uopće prijelazu nije briga, prema nije seinenu ništa je. posebno. I Nije mi ništa posebno da se sad, ne znam, Onak, vrijeđam bavi s nekim se- oko toga. bavi se nekako Što? odraslim stvarima što mi se sviđa, ali opet nije toliko entertaining jer je puno, onak, ajmo reći, Suhoparan. 70 negdje posto epizode je samo pričanje i nekakvih Dakle, meni to dogovaranje ne smeta, strategije. to je ono... A drugo je da je Mislim- to sad strateško pričanje kao tipa Code Ne, Geass. to je Ali- čisti egoizam što radi u Fate Zero, onak. Pričaju o tome kako će jedan drugog sjebat, na kraju baš. sve završi šakama. I to mi onak jako smeta kod Fate Zero, tako što onak, to bi trebao biti neki tournament, to bi trebalo biti nešto kao Battle Royale, da onak, ali uopće nemaš osjećaj da je takav. Uopće nemaš osjećaj da ima neke opasnosti. Nego svaki put kad recimo nešto naprave, onda mogu doći, onda izmisle pravila na mjestu. Slično što i Kubo radi, samo što do neke mjere radi i Fate Zero. Sad sam vjerojatno raspizdio onak 90% ljudi, ali eto. Dobro, rekao si- da, rekao si uglavnom, istinu. daj, ajmo za... I recimo što je Istinu. Koliko smo mi skrenuli sa svega jebate. recimo što Urobuchi, on je jako cijenjen što se tiče tih stvari, on je radio Madoku, Fate Zero i Psychopass, ja mislim. On, Da. to što je radio, Ko Fall je radio Aldo Noah Zero. Imao je, skript je pisao za prve 2 epizode. Dobro. i Njegovo ime po koliko sebi. sam čuo, bilo je baš onak ne bajno. Ali što se tiče Fate Zero, Urobuchi voli raditi, ne voli raditi likove, nego hodajuće karikature nekih ideala. I taj neki lik, tobože, nema lik da ima neke osjećaje ili neke karakteristike. On predstavlja neki ideal i kao takav se ne može razviti uopće. Ne može doživjeti nikakav development, nego se samo može kontradiktirati. Samo može da ga neko kaže, to što si sve vjerovao, to je krivo. Znači ne može doživjeti neki development, nego može samo character reset, da se resetira od početka. I to se većinom sa Saberom dogodi na kraju. Da. Ok, sorry. Potpuno Spričavam se cijeloj grupi sada, nemojte pljuvati. Ja ću još reći da se slažem s tim, tako da još više hejta. Mogu još sam reći za onak prva epizoda, Fate Zero je jedna od najgorih epizoda ikad. Čini se da imamo još jednog ljubitelja Fate-a. Ne, volim Fate, volim Ne, Fate Zero gle, mi je Eugen je izišao, nakon što smo ovo rekli. Ok. Volim Fate i donakle i Fate Zero, ali čovječe, prekinite s takim hvaljanjem nebesa. Ali dobro. Eugena neš zeza internet, posao mu se pas na router, kak bi on rekao. Već se bojim ljudi što će reći, ali ajde. Sad možemo krenuti na lolima bez Eugena.
Ja ne znam nešto o lolima, bože. Ne znam ni ja, uglavnom, tema je da li su ljudi koji obožavaju lolije, da li imaju onak nešto pedofilski u sebi, ajmo reći. Pratio sam. Ajmo uzeti Eugena za primjer. Eugen je dobra osoba. Ja se slažem da nije pedofil. Voli Fate Zero, ko što je naveo. Neće dobiti toliko šita ko ja, da kad ovo izađe. Eugen je king plebova. Onak, ima shit taste. Voli lolije malo previše, onak, nije pedofil, nije. Jel, rekao si da pratiš ovog douchebag Chocolate. Da, gledao sam neke videozapise, nisam imao subscribenog iskreno da sad... On ima fantastičan video o lolijima i kako odlično objašnjava o tome kako to sve funkcionira. Mislim ne kako funkcionira, nego u vezi toga. Ima jedan odličan quote, kao, čekaj možda ću ga naći, bože. Liking cute stuff and wanting to put your dick in it are two separate things. Onak, objašnjava sve. Bome da, to bi trebalo sad Eugenu, zašto ga nema? Joj, baš je došao na svoju temu i ode. To ću mu poslat na grupu, na Face. Treba ga zalijepiti na to. A ništa, Eugen je ošao iz nekog razloga, možda smo ga uvrijedili kad smo srali po Fejtu. Pa tak da, to bi bilo to za ovaj... Možeš li katat sve ovo Fejtu, molim te, ne želim da ljudi pljuju po meni. Nemoj se, neće niš biti strašno. Jode. Ok. To je to za ovaj podcast, bit će sada uskoro onda još jedan o kojem ćemo raditi anime chart za jesensku sezonu i tu će nas biti sad, trebalo bi nas biti 6 u kolu. Ovo sad se nije našlo, bi ni baš bio odaziv ljudi, tako da, eto, to je to. Šta je bilo sa tom? Pa neta nije bilo, nestao net. Jel ti se posao pasi na router? Ne, nisam ja paču. Gle, mi smo praktički završili podcast. Sve što trebamo je da nam kažeš jednu rečenicu o lolima, što ti misliš o njima. I jesi li ti osoba koja sebe smatra nekom... Znam da u ovom svijetu postoje ljudi koji je opaj stvorio krivi prikaz šta bi žena trebala biti. Plot je uništio svijet i postoje samo par čistih ljudi koji dalje vide čistoću svijeta u pentaku. To mislim, A-Cup je ljubav, A-Cup je život, DFC, FTV, to se treba, nema, to se ne može opisati, ljubav čovjeka prema Fletchestu je nešto neopisivo, nešto predivno, najčišća ljubav, čišća od Jurija, čišća od, ne znam šta. Ajde, šta ti kažeš? I to je sve što imam reći, ja sam jako bolesna osoba, ovo je vrh, ledene sante, šta da više kažem, euforija, najbolji hentai. Isuse Bože, to sam gledao.